Kũrũmĩrĩra wagi wa mbura icigo-inĩ imwe cia bũrũri, arĩithia kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ mambĩrĩirie kuoha thabarĩ ya gũthamia mahiũ mao magĩthiĩ kũmacarĩria nyeki na maĩ. Hamwe na ũguo, wagi wa maĩ ũtũmĩte arĩithia na Aikari kũgĩa na ihinda iritũ, kuona ithima iria matũrĩte mehokete nĩ ihwĩte. Nahamisha ng'ombe kutoka shulu. Tuna zingine napeleka pande ile ya Kikonyokie, mahali naitwa Lodokilani, kwa sababu kiangazi amesidi. Hii shida imeletwa na kiangazi, na sisi wa Masai tunataabika sana. Hatuna mwezi 4 tangu turudi kwenda Masimba pande ya Chulu, na saa hii tunarudi kwenda Olorkisali Magadi. Rĩu maroria thirikari kũmateithũra na njĩra ya kũmahe irio cia mahiũ, kuona aingĩ a Aikari mehokaga ũrĩithia ũrĩa ũrathiĩ ũhutĩtio nĩ ng'aragu ĩrĩa cemete bũrũri. Kwa hivyo naomba serikali asaidie sisi, kwa sababu wakati na hakuna mvua na uchumi ya Kenya amepanda juu. Kwa hivyo naomba serikali asaidie sisi kwa hiyo njia. Pia maji hakuna kwa maboma, tunaenda mbalimbali kutafuta maji. Kwa hivyo naomba serikali yetu atusaidie sisi kwa maji na atafutie chakula pia. Ni shida mingi sana. Kwa hivyo serikali kama kuna njia ambayo inaweza saidia community, watoto wale tuliacha nyuma, wasaidie, kwa sababu tunaona hii kazi imekuwa ngumu zaidi. Hata sisi tangu kutoka asubuhi, kutoka mahali inaitwa Olongo, kutoka Mashuru, hatujakula. Unaona tunabeba maji ya silanga kwa sababu kiangazi, hata mahali ya kushota maji imeleta shida. Arĩithia aya maikĩte ikaya rĩrĩ icigo nyingĩ cia bũrũri itakoretwo ikĩamũkĩra mbura ya kũigana, na kaunti cia kinyiria 23 ikerĩkana gũcemwo nĩ ng'aragu. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.